Dobro večer svima, mogli bismo već da kažemo nekoliko reči o ovoj lepoj izložbi i da je otvorimo. Ja ću govoriti o slikama Irene Ranđel, a koleginica Radmila Kostić će govoriti o, kako da ih nazovem ja, o nakitu ili o kreacijama, umetničkim predmetima, o malim skulpturama, već ne znam kako bismo to mogli da sve nazovemo. Četvrta samostalna izložba niške slikarke Irene Ranđel obuhvata radove koji se mogu, što se tiče tehnika u kojima su rađene, podeliti na tri celine: ulja i akril na platnu kao prva, kolaži kao druga i kopije ikona i presaka kao treća grupa. Vešto i maštovito izvedeno u vrlo malim dimenzijama, kad tek samo nekoliko kvadratnih santimetara. Neke od ovih minijatura, mislim pre svega na radovi iz prve dve grupe, podsjećaju na slike koje smo imali prilike da vidimo i da pozdravimo na prethodnoj izložbi. Međutim, iz te činjenice ne treba odmah izvlačiti zaključak da se ovde radi o skicama ili predlošcima za velike formate ili pak o minijaturnim kopijama velikih slika. Naprotiv, ovi radovi, očišćeni od mnogih detalja, pa i nekih velikih pikturalnih površina, stoje sami za sebe. A posebno za neke od njih možemo reći da imaju jednu draž više. Naime, njima je dodata treća dimenzija, tako da se stiče utisak da su figure koje su prikazane na njima izronile na površinu u punini svoje plastičnosti. Po svojoj osnovnoj vokaciji Irena je slikar i grafičar, ali ovakve intervencije na slikarskom objektu možda nas pripremaju da se ne iznenadimo ako nam se umetnica jednoga dana predstavi kao vajar. Prve dve grupe radova, ulja i akril na platnu i kolaži Irene Ranđel, u tematskom pogledu predstavljaju povratak u detinjstvo, u doba nevinosti, čednosti i iskrenosti, jer je umetnica na većini od njih prikazala lutke i igračke svoje dece. Na taj način i u nama je pokrenula sećanje na vreme bezazlenosti i bezbrižnosti. Nešto slično može se reći za treću grupu radova, minijaturne ikone i scene sa starih fresaka, s tim što nas one vraćaju u jedno drugo detinjstvo, u detinjstvo samoga hrišćanstva, to jest na njegove početke, za koje se takođe može kazati da su i oni bili doba nevinosti, čistote i iskrenosti vere. Na kraju, ako bismo mogli da izreknemo neki vrednostni sud o ovim delima, bez dvoumljenja možemo reći da Irena Ranđel na sva tri plana, odnosno u sva tri opusa, iako svesno i izborom ograničena zadatim prostorom, dostiže visoke domete, bez obzira na likovni jezik kojim se služi ili koji je obavezuje. Jednom reči, u pitanju je umetnost koja je i u malom velika. Hvala vam. Ja ću pročitati tekst moje drage koleginice Nevene Kragić, koja je inače modni dizajner i koja predstavlja druge dve umetnice. Dakle, radi se o dva različita senzibiliteta, dve različite estetske perspektive u jedinstvenom projektu pod imenom Inkubator, koji imaju za ideju spajanje, evoluciju, jedinstvo materijala i tehnika kao zajednički likovni izraz, u ovom slučaju plod. Inkubator kao kapsula, mesto u kojem inspiracija sazreva, dobija svoju formu, definiciju, nakit. Dok sa jedne strane rad Marije Radosavljević odražava ozbiljnu i uslovno rečeno pretencioznu likovnost, sa druge strane rad Nine Milutinović ne prestaje da održava dečju maštu u ramu odrasle osobe. Oba autora svoju bazu i izrazu nalaze u metalu, a kako bi se ovoga puta stvorilo likovno jedinjenje, koriste oslikana platna umetnice Marije
Zozo Uli, Novi Sad. Oslikana platna u dve različite realizacije sa krajnjim utiskom da je isti autor u pitanju nam govori o dubokoj i bliskoj komunikaciji dva umetnika. Kolaž kao etapa odrastanja, razvoja, stvaranja identiteta i istaknuti vizualni detalj koji se pojavljuje kao interpretacija ideje. Izgrađeni umetnički identiteti koji se vraćaju svojim počecima sa namerom da dečju maštu što vernije materializuju, u ovom slučaju kroz nagi. Hvala vam. Sada da kažemo direktno Izložba je otvorena.